Nkatho cia mwanya mutegeri nkerigira muthenya jwa kujwa ntuku ya Jumatano tariki 29 tukithirikiria mweri jojo jwa mugwanja ati muthenya jojo ni jwitite na mbere kwagira ngagucokeria nkatho cia mwanya no ntubo kwithira ukigwatania na bautwe ajakiri metha yetu ya nteto ya werutha mugwanja jako marietwa ni Neli wa Kithinji na tukiambiria nteto cietu twambirie kumanara kaunti ya Tharaka Nithi ni aria ngwataniro ya rigitani kana na access kuma kaunti je ni ombete kwithirwa egika nthi mathaga jao ja ngugi na kwambiria mugomo ni kiria bakuraramika bakiuga thirikari ni remi kwithirwa ekiandikana bobweru hamwe na kwithirwa bakibaitithiria nkathi ngugine nkuruki bakiraramika ni CBA ya uriti ngugi ya 2017 nkurukini baritete mbitwa na kuria rigitani baba batiomba kwithirwa bagicoka ngugine munkariria thirikari ikomba kwithirwa ekithikira mateta jao ojore mwandiki wetu wa nteto Nicholas Chabari aguturuguriria bakina nyembo cha konaniria urumwe ebwao wamwe na maraba banyeretie mandagitari iba Tharaka Nithi iba tongoretwe ni mukaririgiti igwa ankiama ya kutetera anasisi iba ntere echa Tharaka Nithi ito Joshua Mwiti basakatire nyembo ino mbere ya chibitari ya General Oyachuka na ntumiri iyonthe iri bati bakonoga igwetera athirikari iba ingiria mantu mao gatukwenda kwira arutwira ekariba Tharaka Nithi tukunoga tiyo punda amechoka na no mwanka tumire twetia kietu na mpaka ria thirikari ikenda gututhikiria tuteyari gucoka wira. I confirm that oturi aja marimanti ne bayingite magutuni ne bayingite na abatu to kuinga officially na ende bagitangaja akwanjije kwa mugomo ogwao ni twithiritho tukiaragia na thirikari kwegitarira aja na thirikari bagatuthikira na bakandika na baga promise lakini down the line for over 1 year bataomba kuingia mantu jau riu twithiritwo tweterete gitari uri onthe wetereri bwetu kabwathira officially na nikyo gitumi twatonya mugomo na arua mauntu ni mathatu kwina gintu gitwa CBA bau ne gujana bula thirikari gujana kana aruti ba wira nikenda yumbe aruti ba wira baombe kuruta wira batina stress CBA yetu ni aregire gusainwa na iwete sainitwe tiyo kuma Tharaka Nithi na Kenya yonde mugomo kwambirio mnde na kwagua aruti ba kariba Tharaka Nithi ni betho bakimenyaga cibitari cia Tharaka Nithi tetho igio paritaga wa number 2 ni mauntu gitwa career guidelines eu ni rayugaga buria twitarigitani tubwiri kuruta wira ritu kwandikwa kana rigiana jia irani ni kwambiria kwandikwa buria jiandikagwa eu ni thirikari ya Tharaka Nithi ni regete ku implement na kwa uko ni gintu kingi kira giatuma twitho tu kitigania cibitari na twagwa no mwanka tuthire gwitia kietu ya ithatu mbeca jietu jia SRC ira jiatigiro tutiba nenkere jia miari 19 iu no nginya tuliwe nebo gwitikania na nginya tuliwe na ogwende bagachoka ngugeni walira thirikari igatigiria kubojuriria mantu maraba kwenda abojuririrwa mugomo twitigitie ni protected na sheria na protected ni gintu gitagwa Labor Relations Act twina haki ya kuthi mugomo twina haki ya kulutha picketing twina haki ya demonstrate twina haki ya kulutha lata na bara tukwenda na kulutha lumena na bara tukugitatia ogwegwa so this strike is fully protected na hakuna mwenye atakuwa intimidated na te ambele mugomo jo ni jwa national na Tharaka Nithi County ibatere kwithirwa igitwe ngenja through the national office kenda tomba kwithwa tukithikanagira na turi available represent the national office anytime usiku ama mchana kana utuko kana muthenya ba twita turi tayari kweja kuthikira lakini the decision yonde ikauma kithe national office na ara mugomo jokoretwe na tumekubaliana kana twitikaniririe na nurses bonde turi aja na to gwatira mugomo jo monkarire mantu jau jonde jakaingwa kuma chibitari ya General Oyachuka Veteran Class Chabari kuri na bata ya rutere ruregani kwithirwa rukigwatanira na kurita muruiri umwe wa giti kia urais kithurano netwitite gia 2027 timiario yakwa ni miaru ya Linus Athinya uria ni muruiri giti kia ujumbe gicigo mbunge gia Tigania East na tigiti ya PNU Athinya ariuga agicokera ndio ngaira ciumbite kwithirwa gikinyaja kaunti ya Meru kuma kirei munini wa rais na nkuruki kinya uria ni wa rutere ruregani Rigathi Gachagua akiuga Meru ni
kuoneka jeka bakwirukira thirikari na gutonya rutere ruregani untu bo bukiendekithia batayabo kugwatanira na kurita muntu mwake wa kuruira giti kia urais 2027. Nkuruki hathenya nombite kwithirwa akiariria miario itete na mbere ya kuendekithwa wa kuganwa gwa Kirimara, akiuga bakomba kwithirwa bagitonya kajira gaka kabago gushikira ugwatine. Odora mwandiki wetu wa Nteto Brian Kimathi agutariria. Ureo kumeria matagiti kia ubunge Tigania East Noela Inasavinya na ariritie ndiunga cia rua ya munini wa rais Kithure Kindiki na ya rutere ruregani na thirikari tongeretwo ni Rigathi Gachagua. Ibonete kwina ndiunga ya Deputy President wetu Bwana Kithure Kindiki professor yete kuwakilisha rais ki show ya farmers ba iria ba Meru Central na ne irare ya manto ya maingi muno na goodies nyingi muno irache kurura kinya kithikira kia Meru Central thinera tuonete kithirikari kabano imwe be yaba kaua mantu tukaona riua ya kero ya kubwithika, lakini immediately mutongeria umau ya tugatithia atiro ringi na yatendelea tuona immediately umau mutongeria wa DCP niwe Bwana Rigathi Gachagua kwambiriria Sunday na aria brigade yake ambiria safari yake. Lainasa akiongera na akigweta uria ndiunga iji citite na mbere cigichenjagia murunga mojo gisiasa mono wa Mount Kenya na ugite kwina gitumi kia rutere ruregani na thirikari kugwatanira na gwita umora bakagwata mbaru guchwa gite giki kia urais. Tubetu bantu ba mulima especially Meru na Tigania yakabebelete ki thirikari ponde by murengo ni opposition. Kintu kira kibati kwenda wikwa kabati kwenda wikwa divided opposition. Kintu kira bakuromba kabisa baitwira batwitwira anene betu no twitwara kiabo ibethe ba united ni kenda baumba kurita candidate umwe wochindana na sitting president Bwana Ruto rai Dr. Ruto. Kenya uti muntu ate antu bawe, lakini opposition yake aweta muntu umwaka ro amaronge mora pomba kwithia bakea the sitting president kanya kauchinda kithurano ringi ni hati opposition ni kuwatanira hii onthe ni kenda batoa candidate umwe twambirie ndi kumuringira campaign mapema na kuelethia antu betu sera ciawe. Na ithuganio kinyariri kuria kuringithia munini wa rais kana kumweberia gitine kiu kuringana na Linus rikethera ritagaririte buikiri thirikari mono kiri kura ciao cia Mount Kenya. Kintu kiria kiatiere kinya kara kanini batierie ndene Meru okay akwithira purely responsibility ya ita babwiri ko loi manto ya Mount Kenya in totality kuma Tharaka-Nithi kuya Meru wita Embu wita everywhere ongwaire ukona minister akethia kuina upa minister Bwana Ruku akiwa Mount Kenya East itukana iu ongwa nara tukula zoto ati irarare achu mempi no tupwa mwana wetu ukeyomburia kura yaba kona ndene area kithia kwichio ntigwitikia kithia yakinya kura ngiri 10 ndene ya Meru yonde pura Meru yonde pura yukari. Ke report Nteto cia TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mondegi na shumiretie na kuonania gwitikania kwa gucokwa kwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kairi ja munini wa rais kithurano ni 2027 akiuga ni antu baba ingi kumantere imwanya cia Kenya bakwithirwa bakimereria matagi tigiki kia munini wa rais na kuuga huntu bubu ni bona ni bata ya Kirimara kugwatanira na kwithirwa bakiringira rais Ruto na munini wawe kura kithurano ni 2027. Nkurukino mbete kwithirwa akiariria mendekithia aja kuganwa gwa Kirimara akiuga bubu butiomba kwithirwa bukiombeka na kuria Kirimara kugwatanira na gukara thirikari ni kenda kuona witi na mbere. Ojaure mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaniki ari na shotariri. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondegi ni uragwata mbaru munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki athina mbere gutwika munini wa muthamaki wa bururi thiini wa kithurano kinene kia mwaka muku. Ino ni vuvanya kuonekana ateti engi makienda kuvewa giti giki marutithania wira na muthamaki wa bururi ni wa William Ruto. Uriambise William Ruto gutio ntocio angetutunya giti na twisinya 2027 William Ruto nikio akwa iraisi ritera kaire
na makamu wake agakwari Professor Abraham Kithure. Macio ni propaganda no akorwo ringi wira ungikorwo mwingi kwi mundu akiona akithondeka maundu make akinyivanyithia ira kana kiwa no gukandika. Riu ni kwangwere kuga anani twise kendikino kwa twakiruta wira kumaria nenga wira na twise no kwara wavau na nĩ makorwo makithirwo gendo vandu vamwe koguo andu maria maru matagirite icio ni propaganda. Na varia aratesanirie miario ya kugaukana gwa kirima akiuragia andu onthe kugwatana nigo mathure Ruto na Kindiki gucoka wathanire ringi. Turagiria kwira andu metikire twike assessment miaka yonthe twanathurana especially kona ya Mount Kenya East, Mount Kenya ri West na East na gutimbara twinayo kini ngwira andu a Embu County andu a Tharaka Nithi na Meru tugwatane na county ria ciingi kavinari gaka ni getu etwise Ngai no gututethia uguo andu maragwa tunakura nini thuonthe tukaramuka kiroko tene tugakinya ngecio tukava William Ruto mari na Professor Abraham Kithure. Ni urarikiria kuria andu onthe kugwatirira thirikari niguo mathi na mbere kugwata mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Na ningwira kwira andu a Embu County maira mari arutite Embu ti Embu County peke yake ni county 47 taru aratutethererie county 47 turaretire budget ya 487 billion cia kubewa county 47 last year kugo turongere 13 billion last year tuongeza 10 billion na kuma 2022 turongere mbeca nyingi teke kugo rais wa Kenya nurenda kugwatania andu vamwe ovurwa nyota na mandu mamengi koni nguga andu a Embu County county cingi tugwatire thirikari yetu ya William Ruto. Ariti miario no varia aragwatanirite na cukuru wa Machanga Secondary thiini wa gicigo mbunge kia Mbeere Therero thiini wa uthii wa na mbere wa cukuru ino. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wakili Muriongi nombite kwithirwa akigwata mbaruhu Gebwa Margaret Nyakango konie irandu ria nthiguru ya Kenya. Bakiuga ukeja kwithirwa nthiguru ya Kenya igatumaira marandu kuthithia mirandi ya witi na mbere kaba kukinya kaithira gatiagirite. Nkuruki bakiuga ukeja kwithirwa mbeca iria Kenya ekuona igatumagira kwithirwa ikiria marandu hantwa kuthithia mirandi ya witi na mbere abagwitonyithia thinene. Hoja ora tukumba kwithirwa tukiona ripoti yeji. Honorable Margaret Okango, who control of budget, akiara ira mantu ja marandu jara Kenya rombete. Ndona akiwa youth ba Kenya batu kwenda Kenya endelea kuromba. Tia youth ba Kenya akibatu kwenda Kenya endelea kuromba. Odemo Kenya kwenda Kenya endelea kuromba. Nonto twingo ituije marandu na no kuona 60% ya marandu ya rombi inside the country, 40% ijo foreign debts ile rombi. Na ubachoka bakauga 70% ya mbecha ira chonde collector wachita kule marandu. Then how sustainable is that? Kada mantu yo neuja kali unde kuru yetu ni edere. How sustainable is that? Koi kuona ni atia. Oyo atu kwa marandu ja kendelea kurombwa. Ima marandu ja kendelea kuromba. Nonto marandu ja rombo na tutikwa na development ili kweja. Kada marandu yo chonde ja rombi tu kwa na development ili kweja kinde kuru yetu tumba kuda tukisupporta. Lakini ande tukinyete level ende guru yetu ara tukoroma marandu kenda turia marandu jangi. Na president wetu no twirire if you find yourself in a stop digging. Ande tukwendera kuromba marandu ja ora tuenderete kuromba it means we are still digging the hole. Na one unde guru itaega collapse. No tunande 70% of whatever collection tuetakire kikure marandu. It means we cannot even handle the recurrent expenditure. Agada tutumba ku handle recurrent expenditure, it means we are borrowing to fund the recurrent expenditure. Utinde kuromba ku develop in that way. Kabenya development chonde chambete kurongama as a country, then we will strategize on ways ila tumba kule marandu. We have a lot of minerals ile kwenda kwa exploited kenda chumba kwenda kule marandu. We have a lot of resources that are current. Na marandu jaja tumba kule through taxes. Our government ni bati ku develop other engineers ways ya ku make sure marandu yaja kulewa. Mineral resources chetu nyika nationalize kwa tuika zite kumba kuiwa. Hayo no to export raw materials. Everything to export raw materials. Then nata tukaendelea ku develop our foreign income as a country kenda tumba kudide bure. So yes, tutikwenda nthiguru yetu endelea kuromba marandu as young people because we are borrowing from our future. Ababu tithura bure kula marandu ja. So we are against fully. Kabenya to the developments, kai minimum developments ikuthithwa, onto ithura turombete to the extreme. Munga watuika our future generation yake ja kula murigo
Murigo julayo urombo nyama ndiro ticho tukona. Enkatho cia mwanya mutegeri no ntubagwitana mbere kurumira nteto cietu cia weru thaa mugwanja tukomba kwithirwa tukiona kanya ga kunogo kanini nkomba kwithirwa ngichokera na nteta onkoroki. Sionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iri ari urondira ng'ombe emwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitire maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ithioga tueri tega isui tega bere itubato sanure we tuchanure nitubu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja ira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bubwega wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari. Thoganire gikeno gia kuja muritwa.
sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jwa kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kutaka kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nonto mathaizeterere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kangentera boga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Chuka ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde. Na ndinyareka no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukana ni wa nyomba hiyo. Zozo nane natosa. Afya Plus. Anki nenye kedhirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Nkatha cia mwanya mutegeri ni gwetana mbere kugwatira aja nteto cia werutha mugwanja twite na mbere na nteto cietu ni aria akari taunini ya Maua bari na gia gukenera ni nyuma ya bo kwithirwa bakiamukira ngari ya kuoria Mwangi ntuku ya igoro akiaria huriha ni murungamiri wa tauni iji Timothy Mwenda na ugite ngari iji keja na utethio bubu nene ni arabombite kwithirwa bakiririria yo okwa kagita gakaraja nyuma ya kwithirwa kuri na makarika maingi eja mitino ya Mwangi ojore mwandiki wetu wa nteto akomba kwithirwa agitutariria gikeno giki gia kariki pa Maua. Ngari ya kuoria Mwangi nterene iyise nyambene ni sokerete mushini Maua nyuma ya kwithiritio igitarira jandira ya thukire na ya jukua ni thirikari ya kaunti ya Meru na gwita ikuthondekwa ngari nande ya mukirito na nkiro inyingi ni murungamiri muci Timothy Mwenda na mabisa bakuoria Mwangi kumenyithia kariba Maua that thai station yetu ya Maua kana substation yetu ya Maua ile operational na tu na engine yetu ira mheshimiwa ngavana aratumanira uga ni ya Maua kenda yomba utethia ngapwirera rero iturethire tukarite itara mieri mitale tutina fire engine non turare broken down na mheshimiwa ngavana na insistere na make sure that ako with efforts kenda ngare tu Mwangi ire kwa Mwangi yomba utuma Maua na karibu Maua batiketho bari exposed kire ugwati wa Mwangi na disaster ingiria chio kana nto anjali tonto bantu ya flooding nigo kirikana kwa ntame ine niria ithiritwite mitwe riria itirariku na kinya afisa bangi bakwa bawiritwe muno ni ucoka mucie usavu antu betu tucokeria thirikari ya Dr. Isaac Mutuma Ntwethingira ni kuona ibwairite Maua bacokerwe fire engine yo ire sava almost sub county ithatu ye full operation itena issues ni umbete kuripa na gwonderenda na inenya rui kantu bagwa ngare tena rui ngare tu na capacity yo kama tariro kwana na rira burona ya yori Mwangi achoka tika itharo ite tena rui kai itharo ita kurifiru rui non to capacity yo no ithire Mwangi unene inkulukia rui rwa yombo kamata na kinya mibango rio minene
kumba kuongela capacity yetu disaster response nonto mheshimiwa ngavana nombete kuonda fire engine ingira chinjirene si meline chiite injaru bali na nsune inyingi bonge ni bakuromba thirikari kureithiriria nyomba iji baturaga asire na makutho ikari obiugo na stima na kinya mishara yao nyumba cietu ukiociona ikaba kinya nyumba cia ng'ombe no tumwanga thai kwanje ikatukuthamba cia kuruta mutolo yura watonyere kuo ywa town rira mbura yaurite itukuona nyumba cietu bukiociolelia ucionthe utiro inyenyi muntu uria kuo kwa inkuromba thai no tutuna ebo ngavana no tunatuthigira cia muno kukaombekana no tunai kuo inyanja mucie akaomba kinya fire station neu acha ilelia wengo ametho athikera we cia kwirwa twethira twiritwe muno akamenya akiara tumama akailia u inya we omba kuriara muno uratumba kwethira tuvumiliete miake u yonthe itumba kuruta ngui ciena riski sana very risky lakini tuwe mathinene ya manene sana tukwenda kuolelwa thirikari no tuti risk allowance kinyo tonya ndwene igu tonya miankine u withaira tuwe thinene lakini all the allowances tumba kuona kuma thirikari ou kuromba our firefighters bethire bakiolelwa boya sana. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru. Ntuko ya naru akire murimi hori umene tumbite kuthora tukiriungira Eric Kibiti uria umba kuthora kithondeka makara ja mwanya na rieto Chako Briquette makara jara umba kuthora kithondeka kuma kirintaka ya ng'ombe sawdust makonyaraja kawa kinya mushere na aria umbite kuthora agitutariria bata kana uguni boy kararire kiringithanwa na rire ya kawaida ozauri nkuthuranirite report yete. Murimi nurithitie ng'ombe ciaku uramenya ntaka ya ng'ombe no itumike kuthondeka ikara ntuko ya narua kiri murimi uri ume turithoma uthondeki bwa ikara na rieto Chako Briquette. Rieto mbeta Eric Kibiti kuma aja Meru ondondeka makara jaja ita Chako Briquette kumania na waste ya makara dust ere tigawa ke makara kana kinya ke waste ya intoja musere ka mix accountant oka na roji oka mix ke paste na no thithinya gwa kunja oka thithia kintu ta giki. Mugeni wetu na gututara konie matigari jange kuma mundene jwaku jara umba kuthondeka najo ikararire. Oni mono ntumaira waste ya makara lakini kwina nya waste ya kawa ere tigara kana waste ya musere jo akethwa kwina waste ere tigawa kana nya sawdust ni ya ethwa ka carbonized ne thithaia makara jaja kaundangi nayo ne ko mix kenda kigwatana ujo nontu mujujura jo junga jo tigwatana ande kenda jo gwatana ujo ugatumira kaundangi kugwatithania kana no utumire nya starch ya mutu ugakoroga na ruje ugekira kiwi mujuju then uga press ikaumana ndike kara giki wega boy kararire ikiringithanwa na rire ria withire ni buriku wega boy kara giki muno kititogie nyingi carbon ya kidogo na gikara giki long lasting kurukia kira kingi na igitethaia ko conserve non to tumira waste ko to te affect environment to to atumira mujujure ajo tigarire ajora makara ale ja kwenderwa kajukia mujujure kana waste jewe kawa utinona ndika ukatumira kugita mithe kiri antu barithitie nguku kinyabo bari na bwa kugwirirwa kumania na ikararire mwanki ko produce it mono nande netethagia arimi mono ja arimi baba kurithia tuchui no ndo tuchui ja turia igubataithia
reduce cost ya mwanki bara bautumira stima instead bagatumira makara jaja tondu gikara giki wekira ojo ogoro ithatu ngigakara monkaru kiri advice to the farmers ke waste ira yao no bametumira bakadithia nayo makara jaja kinya sawdust kana nare dust ire gutigwa makara murimi no ajukie akathithia tu kwa wenja no ntuiganto simple akajukia cow dung akaungania na roji akaungania na mujuju akamold akaona gikwa gistarch yani kintu gikwa tene akaithirwo ina nyaga pipe karoji ukainchijiri agekira ku akapress monga gikaya akapress buruke kainya akaigwa gikuingana ageta tu agekaira kirita to kuringana na size iria akwenda. Nele wa Kithenji, Wero TV, Moremi, Oreome. Au nio tukumba kwithirwa tukithirekeria nteto cietu cia Wero thaa mugwanja ni bwega no ntuba kwithirwa ukigwatania na bautwe muthenya jwa narua kiri nteto nkuruki ukumba kwithirwa ukigwata wona ciaringa bwega thaa 1:30 na nkuruki kinya thaa 3:30 ngagutiga mubangoni jwa katiba kajenzi jako marietwa ni Nele wa Kithenji muthenya jwa mwega.